Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. But nizini va endla meeting va kengwana ni va hlamusela ku no man swilambu ya mta va teka mani because munhu lava n'wi tela la u love khale ngopfu na 10 years va ha tshameli mani la Manyel, why mhlongola mtsari? ani va hlongoli Manyel. Why mshaya Masagwadi? okay Le one yi twa kahle hlamula ku ri why mbangele va xava Masagwadi. okay a ye kwala ka ku wa ni xavisa gwadi ne 19 ile ku nga xava mina sagwadi They are Ghanaian brothers. Ai ngita hi vona nkateko wo tshama na mxavi. Ai tshama na vanhu lava va swi tiva ku xaviwile. ni hlamusela maxavelo ma okay wala ku humeleli yini Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza. Vumene, vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi. Hi wina kambe episode number 65 ekos. 65. Mashava 65 ne. Ya hi lo train kahle. Before hi sungula namuntlha ya mahlweni na timhaka ta Masagwadi. Mara no hi ta ikombela kha ya mahlweni mhaka ya Masagwadi. Namuntlha ne ina Seskate Shirinda. A ni swi tivi ku ndza ku hi amukela back kumbe ni ku yini mara Munhu anga pfuka ku feni. Swa humelela phela. Imfundisi manje anga mpusha ku feni. Esimativa swa hi nge ngheni ngopfu. Simatambo amatangane. Njoko masta ku feza mama. Iswo. Macha anri ku buleni ku Seskate ne va khome mbilo mgobhosi. Ntsundzuka 2013 if not mistaken 2014 ne tshame endla event ekhosa ala ka hina a Green Farm eve nramba mashaka cause I munhu wo tlanga acoustic guitar I yimbelela ko ta perform hi mashaka Wo endlanga ka Steve. 2013. a Green Farm ne ive mgobhosi speak to my manager ni kombeta number phone nyikwa 9 9 what number ta manager ta manager and I ready for hinkwaswo like I ready ku hi ta hakelana tendla ni mkhombe mbilo Say maka 9 what number ramzamini khoma no mbili. a hi ri ku mulaveni ka event leyi a ku ri n'wina ku ri n'wina mitamela ka event leyi ne yi va yi ri event leyi yi va ku yi sasekile mara no na mi rivalela moving forward ne hi kombela ku mi subscribe on our channel mi tlhe mi like mi tlhe mi byela vanghana n'wina ku ri va like hi na swo mbala swi le ndleleni ene swi kona mi nga order lomu la ku order WhatsApp number leyi nga la hansi lawani ku ri mi lava jersey or xikipa swilo hinkwaswo swi kona ene ku ko hi ya kona man ku ko hi ya kona tani Shangani Gang Yeah. hi ta va hi ri Mpumalanga lembe leri hi ta tlhelela UP lembe leri Nene le Mpumalanga ho tlhelela mngari va. Nale ana mindzini nale ka khoma na Xitsonga. ya khoma na matsonga ya kona hina marendzo hina marendzo Mata va mahlanyana. mgobhozi vudyela ta dyela ngopfu lembe leriwani ka marisela lama hi nga ta hi ri na mona so namuntlha this episode hi endlela a preview a Pitori a Arcadia i ndhawu ya kahle ngopfu swakudya swa kona swa nandziha loko mi vona ri so khanjulu ka juluka anjulu kusuhi mhaka ku ri ni twa ku hisa i ku ni dyi swilo leswi nga kufumelaku swo nandziha na xitampa xa yellow bone xitampa lexiya ya swi njhayele and then ka ndhawu leyiwani hi maxava ni hi ti 10 ta May hi ta va kha hi hostela kona birthday ya nkata Yesu loyi mi lava ku n'wi tiva hinkwenu ne u ta va a ri ka ndhawu yo fana leyiwani hi 10 ta May na King Backs ene hi famba na partner ya hina Bungeni in ma swi vona ku la endzhaku ka mi ku sasekile so ya hi lava ku sungula hi timhaka ta Masagwadi maxaka kombela mi nghenela guest ya hina namuntlha leyi nga kona So antivi ku hi vheta hi sungula hi nghena mhakeni kumbe mali la ku rhanga mi hi tivisa ku hi n'wina mani. ni nga ti tivisa mara Okay.
mara sweswi ni tiveka hi ku hi mina Mbanye lo u wina a sagwadi Okay. tiko ri rila Yeah, Eh, save ngema hi ro ke. vito ra mina okay Satiko. Yeah. mina hi mina Mbanyele i xivongo lexi ni nga heta ni xi teka ni endla stage name so no mahala ka minga hala a zone 1 Vakorilani. ya no makusuhi na yena swinene ni nga n'wi huwelela ri ka vo ni ri ka yena kambe ka n'wina hi le ku nga duma ku hi le ka Jojo Jojo Yingwani. Jojo Yingwani oh iya kasi why Yima. garage le mi kwatisa garage le ka n'we liya shopo le kutani tsalo welcome coming soon iza hi teka Okay. kunene Ina vale mangani te coming soon. you know 3 years i think as I say fika Mara ikhale no ne. shop okay a ta va fonela ka hina a hi le ka Jojo Yingwani mara ani msoli vanhu vo tala ta ku ni wa ka Jojo Yingwani because papa mina va lovile ha ri na 10 years se swi endla nga ku ni wa ka Jojo Yingwani ku ni dyi ngopfu muganga ka Jojo Yingwani mana mina i first born ya Jojo Yingwani luya wa garage liya i ya a landza ku mana mina so Hi le ka vakokwani. ni ta va byela malume ku marila mi lava shop Irin kai coming soon. Then kai coming soon. mara ni Yeah. petrol maka machela yeah Loko ma ha ri kwalani twambela timhaka ta ku mi wa ka Mbanyele. yeah So ku na ngoma yin'wana ya n'wina man. Lave ni mbutisa yona cause ni tsundzuka okay ka mani halawani. Vona va ka Mbanyele. Ngoma la ya why? oh why ngoma leya why loko mi twi valala hi ku ni loveliwe hi papa ende ngoma liya hi yo nga ndla ku vanhu va ni votela ngopfu because yi khumba vanhu vo tala ngoma liya lava va yingisela munghana na hi nga ri vana sweswo Ka lava votiwa ka yingiselaku sorry ku munghana na n'we ka votiwa ka sika munghana lone. swinene ngopfu Okay, okay. Ingaku i ta dzika kwala. mina namuntlha la ta mi tlhatlha mi ma-right Yeah. vonani ngoma liya ya why xivutiso xa n'wina ku ri why ngoma liya why yi valala hi ku va ni loveliwe hi papa ivi ni sala na mhani ni sungula ku va mhani va sungula ku va responsibility ya mina kuve a va fanele va ri responsibility ya papa mina mina ni sungula ku hlayisa mhana mina ni va xavela timpahla ni va xavela mugayo na tindzisani ta mina se ni va xavela mugayo swi tlherisela mina ndzhaku because loko papa va ri kona hi vona va fanele ku hlayisa vana va vona na nsati wa vona mina ni kota ku hlayisa nsati wa mina na vana va mina ni sure ku vo tala situation leyi va hlangani ngopfu na yona ku loveriwa u tikuma ku ri we se u fanele ku u teka over ka everything la kaya Oh so n'wina a mi ku why? Why swi endlela? why swi ve hi ndlela yaleyo because ni fanele meka sure ku ka mutini wa papa mi wa dyiwa a hi muti wa mina xo sungula ni meka sure ku mhana mi va mbala a hi nsati wa mina vana mina luya a fanele ende kahlekahle swilo leswiya ni zi swin'wana va endlela bot ni zi ni va endlela meeting vakengwana ni va hlamusela ku no man swi la mbuya mi ta va teka mhani because munhu lava n'wi tela laha u love khale ngopfu na hana 10 years va ha tshameli mani laha Mbanyele why mi tongola mutswari? a ni va hlokoli munhu loyi a va tela yehe papa mi a ka ha ri kona va tshameli Se mani n'wina a mi swi endla hi mhaka ya ku mi fanele mi swi endla tanihi n'wana wa vona or because now it feels like a mi swi endla hi onge hi push swo yo boha. karhi yo se swo boha ku hi mhaka ku papa va ha ri kona ku se mani. okay kahle mo ni swi veka hi ndlela leyi on a serious note ne munhu un'wana na un'wana swa boha ku a hlayisa mutswari wa yena a n'wi endlela leswi na leswi na leswi na leswi mara imaginani loko mi fanele mi swi endla hikuva mi loveriwe hi papa lava a ku ri responsibility ya voho munhu luya vana va voho i responsibility ya mina na nsati wa voho responsibility ya mina a xarini mpahla yo durha loko na la ku xava na mpahla ya van'wanyana And ri vula swona simleri. ni ya xava rini movha mina loko na hala ni ya seva rini mali yo xava movha ni ya va loko ku ri ku ni fanele ni xavela mhana mina ceka ni tlhela ni xava un'wana ni xavela nsati wa mina ma swi vona ku se
ene mana mi asa to mi baptisa kuna munhu anga va susa leke jejengwana a va tisa laha Afrika a va siya laya ku ri mdzika ngo ka mhaka yo a nsati wa mina Okay, no, Mashaka, I move. a hi vana va mina lavan'wana Yeah. I nghene mhakeni leyi hisaka. Okay, Mbanyele, n'wina kahle mi munhu loyi a nga ximbeleri xa music wa Xitsonga. Ti-album mina 11. Sweswi hi nga tshama laha loko ni ngo 10 10 ne? Yeah. Ye 11 ya 11 yi le ku teni. ya we live in ya ta yes end of no mesa mkarhi ta no mesa end of March April kwala Oh, sikhomba mi antisumi ngopfu ni hala tsente mina le. Mara se n'wina mi munhu loyi a nga nominatiwa swinene ka Munghana Lonene. yeah 2013 I'm nominated Best Newcomer. yeah 2014 Best Collaboration. yes Xika Switsandza. ska sitsa So mina la ku vutisa timhaka ta ku munhu u nominatiwa njhani ka Munghana Lonene ku ri a va a ri part ya okay leswiya. ka Like munghana ma- mata xivutiso leswi mi ni vutisaka so kahle njhani ka Munghana Lonene va nominate so tinsimu leti ti nga ku tlangeni aka Munghana Lonene ti tsutsuma ku laha ka playlist ya vo ti rotate lahaya leti na loko ti kha ti tlanga a ni ma swi tiva ku loko show yi kha yi tlanga na maswito loko va heta va ku hey mgobosi u ri ngoma leyi ambanye loko a sendi email or a sendi tweet ma swi vo va tirhisa sweswiya ku okay vanhu va le ku tirhandeni tinsimu letiwa ma swi vo so i va swi vona ku no these ones they deserve ku ti nominatiwa hi ndlela yaleyo loko mo cheka ndzhaku hi 2013 ngoma ya mina ya mali na yona was so touching ngoma liya ko va ku van'wana ma ha ri tsongo hi 2013 ma ta yi tsundzuka so ngoma liya was so touching so vanhu vo tala ne va rhandza ngopfu moni ku lava va nga na nkarhi because remember youth ya sweswi ku vula tiso a va le ku yingiseleni Munghana Lonene vanhu lava nga na nkarhi wo yingisela Munghana Lonene tinsimu leti ta va touch ta va khumba that's why loko ku fanele ku votiwa va vota tinsimu leti taniya a se fika mchuwa se fika xivutiso xexo ni nga ta hlamula emahlweni ma swi so nomination yi ta hi ndlela yaleyo va cheka vanhu lava na yena loko yingiseli radio a swi twa loko a mu nga changi ra mina na swi twa loko hi risimu ra munhu hambi ku ra Brenda Fassie va ku hey John Maluleke kusuka ka Mphambo veri ngoma yaleyo va tsundzuxa yinini sweswiya swi le ku nene ka ku vanhu va ka Munghana Lonene va swi ku tinsimu letiwani vanhu ti le ku va tsakiseni lava va nga ku yingise ka Munghana Lonene ni vona hi lava nga yingise Munghana Lonene hi nkarhi wolowo a hi valo hi lava nga yingiselangiku ma swi tisa ku ni vula ko va za ku va nominate ku sukise kona kuma ku okay ngoma leyi ya deserve because vayingiseri va Munghana Lonene va yi rhandza ngoma leyi so kahle swi ya hi engagement ya risimu rero ku vanhu va ri yingisela ku fika kwini va ri tsakela ku fika kwini a ku applyiwa a ku applyiwa la manze man applya loko ku byela tiso ne most of the times na nomination no twa ko no hlamala ku na minkarhi yin'wana nga tshama ni swi twa ka radio na mina yingiserile mara minkarhi yin'wana a ni swi twi ka radio no hlama ni twa hi vanhu hey u nominatiwile na nominatiwile phela a ni la ku vutisa swona ku a ni la ku vutisa swona ku a wu byeriwi ku a wu fanele u byela ku okay u nominatiwini ka category ya so i vona rhanga ni ku hlamula kwalaho a ku foneli munhu a ku foneli munhu mara malembe lama nga hundza a ni swi lava ngopfu ti-award na ku nominatiwa ne so a ni kuma ku ni yingiseli radio ni yingisela ivi ni swi twa loko nominatiwile kumbe loko ni nga nominatiwangi yi hela show liya ni nga nominatiwangi mbilu ya misa yi kha yi vava kwala a nominatiwangi mara okay ni kombe ku mi vutisa Mbanyele mina manager and manager ya n'wina i mani manager wa n'wina u na vuxaka bya njhani na vanhu va ka Munghana Lonene mina a ni na manager pfuka ni sungula ku yimbelela no ti chayela ni ti producer ni ti releasela ni ti humesela tinsimu okay ku tlhela ndzhaku hi 2013 loko ni humesa album ya mina leyi nga na simu ra mali leriya ri nga nominatiwa hi minkarhi yaliya simu leri a ri track number 8 aka CD and minkarhi leyi a swi nga fana na sweswi hi rhumelaka email u n'wi rhumela 2 songs leti u tsakelaka va tlanga tona that time a hi rhumela CD hinkwayo so ni rhumele CD hinkwayo ni tshame nkarhi wo leha ngopfu mbilu ya mize yi vava ta chakwa ivi siku rin'wana ku ya cha track number 8
mali ku komba ku vanhu lava a va ri koho nkarhi wolowo a vo yingisela CD va za va langa track number 8 ma twisisa ne and xo sungula a no sungula CD ni yo submit ma swo and mani chuwile mhaka ku ntuku vele loko a nga ku a ti chayi mara ti tshami nkarhi wo leha na mizani ku ti nge chayi leti ma swo ivi ti heta ti chayi ni nga ni yi CD I think vo January February ti ya ta sungula ku chaya maybe a ku ri vo June or something okay ke amahlweni embanyela wayemshaya masagwadi okay xivutiso xexo lewani yi twa kahle nhlamulo ku ri wayembanyele va xava masagwadi okay a ye kwala ka ku wa ni xavisa gwadi ne mara ta va ni vusa question lewa before ni hlamula 2019 ne moni ku XMA 19 Yeah. ne I'm nominated ka best album of the year yes I'm no mangola ku roman album ta ko ani nominate va tele vo Mr Post vo Shama Khombo Gondi Boy vo DJ Mumba ani ri ka category ta 2 best male ani wina Mr Post ana mu ni album best album yeah so il y a best album yo le mingeni shavila so hi mhaka ku award liya ambanyele yimsi gaza imlenge ku a jojariya xijojo na gaza I mean ni khomi gaza lama katlinga wana na yona mbhanyele ya swi tiva ma swi tiva na n'wina mbhanyele that's why mi twa na mi loko va ku hiwe mani ku mbhanyele loko yimisa gaza black hi sweswo XMA 19 ayo leyi i nga hi vulavula yo last week ya ya Daniel Brothers. ka va nga nominatwanga mara ah la 18 liya 18 ay 19 19 liya hina sesi 18 liya 19 ile ku nga xava mina sagwa liya Daniel Brothers ta hi vutisa nyana yona mara leyi ekosa kuna ku ri tawas tin'wana kuna mixavi swena ku na ku vona so I ngisa hi vona nkateko wo tshama na mixavi hi tshama na vanhu lava va swi tivaka ku xaviwile so namuntlha hi ta va hi ri na tlarisi yin'wana hinkwayo ku ri hikuva ta hi byela kahle So ku mina mi xavise ku yini mo ni mi hlamusela maxavelo ma okay what I'm kumeleli ne as I was saying ku so nominatiwa mina mo ni valatis lo a ni swi tiva ku ku na van'wana lava ku va ri na info ya leya ku kumbe munhu a swi tiva ku hey nominatiwe swo boha ma swo mara mina like a ni ri kaya hi weekend liya na ku cause sweswi a ni le ku yingisele munghana na mina ni fana na n'wina ma so a ni nga swi tivi na ku ta va ku ri na that ceremony xo sungula a ni ri kaya so loko ni tshamile na vusiku lebyiya ni khoma Facebook ni hloma vanhu lava ni favor ka business hayi na ha votemba yini no hloma ku se ni voteriwa even inbox xin'wana ni ta xi vula ku mo yive Ronaldo Junior a xi tsalile ni ku Ronaldo mi va lava ku vota ka yini ni kuma ku xi tlele because i nga ku ceremony leyi a ku ri madyambu se loko mina a swi vona ku ri vusiku oh yeah ni vutisa na n'wanyana futhi wa wu-2 va nga ni hlamu ndzeni a ku tleleni loko ni pfuka nampundzu ni kuma ku loyi n'wana wa wu-2 wa koho u ni hlamulile ku hayi u nominatiwe 2 categories best man ni nga tshembi ni pfuka ni nghena ka YouTube ni cheka that live broadcast ya vona ni xi tlangusa ni xi japsa vhani busy nyana xi za xi ya laha se va vala ku award i pe ni nominatiwe masu se hi sweswo mina last time ni nominatiwa guys a ku ri karhi lowuya ti-award ta ka munghana wa yena a ku nga votiwi a ku nominatiwa ku tlhe ku ya tshama yo committee liya futhi yi langa wina do you remember that time no ni nga tivi ku swi nga swi cincerini because hi 2013 2014 a ni nga nominatiwa go back a ku nga votiwi hi tifoni a ku va na committee leyi tlhelaku ya a ni winanga this time ni ku hayi no man let me try ku ni vona ku ni nga wina na masvo because xo sungula fa mi swi tiva hina hambi to hina Matsonga Machangana or to hina hi nga ka level ya hina or generation ya hina so vota ne I vote ni byela nangu mi nga kwala swi nga endleka hi kwini mi nga votelangi munhu ka tawadi letiya mara a mi ti tiva ti-nominees letiya
Me kumbila me ya baba ndo nga vuli a wu votanga ni votini swa ni vava se voti ka ta wota sweswi handle ka leswi mi nga votela Tsamboy Yeah. sweswi a mi votela ma Ah, a mi votanga Ah, George na swi ta vota. so Ah, mara mina ni mara votata we- ku mara wehe u votanga swa vula a hi valeni Ah, mina ni votanga, mina mina na mani vota Ah, Na mina wa swo vota votanga, handle Baptist. membeli. because a ni swi vo tala lava a ni hlangana na vona personally ni tlhela ni n'wi vutisa ku a wa kha wa vota ka a ku na ka na vota loko no tisa foni u to twa ku mara ni kombisi swi endliwa njhani mara vuni khala kha ku le ku voteni yeah. so hi sweswo swi ta ku ti-artist ta hina loko se ti biwile laya ti ku no hi biwile ma swi vo so mhaka yikulukumba hi leyiwani vona vaseketeri va lava hina hi fanele hi va phusha hi matimba ku va endla ku hi wina loko vo va relaxela ku ni n'wi byeri ku a vhoti u ta vhota va na swo tala vanhu ma swi vo ni kombela Ende, okay. ku tshusha Gaza Gaza Mbanyele a va xavangi va yo tirha even then va wina award liya Mara hambili na n'we ma swi tshemba sweswo. okay mara Okay. swilo Mashaka mi sa yi explanation na. Na yena. explain swin'wana mi nga ni vutisangi ne Yeah. ku na leswiwa vanhu lava va nga kurileni hi award liya i vanhu lava va nga yingiseliku Munghana Lonene hinkwavo lava va yingiselaka Munghana Lonene hinkwavo antini mo cheka mi vutisa munhu mi ku wa yingisa Munghana Lonene a ku mi n'wi vutisa ku u titwa njhani ku Mbanyela wina award a nga mi hlamusela ku I give no no problem. the guy Because deserve that what- award because music wa mina u lo tlange ka Munghana Lonene na yona music leyi nga nge tlangeni problem ya vanhu leyi ni nga yi voka vanhu va rivala ku TikTok a yi khampaniwe na SABC YouTube a yi khampaniwe na SABC loko yi kha yi tlanga risimu a tithavheni kha ku ciniwa hi rona a ri vi ri kha ri tlanga ka Munghana Lonene so loko mina a ni yo nominatiwa ka ti-TikTok music Xitsonga Music Award a ni ta tlhela ni va vutisa ka TikTok ni nominatiwa njhani mina ni le ku trendeni ka TikTok TikTok Xitsonga Music Award loko a ni yo nominatiwa ka YouTube Xitsonga Music Award ne A mi ta mi nghenile. a ni ta ni te ho hey guys kasi ni nominatiwa njhani mi la ka YouTube Xitsonga Music Award ni ri na ti-likes ti le hansi so na ti-views ti le hansi so mara leti mara hi va laya Munghana Lonene ti-airplays ti koho vanhu lava yingiselaka Munghana Lonene they know ku ri I deserve the award mara here's a question do you think it's fair Mashaka Mbanyele ku a ni ngomi ri va nominate hi ku ya hi ku tlanga Yi tlanga kangani. ka Munghana Lonene yi tlanga Yeah. kangani so a hi swi tekeni ku na nghoma ne leyi nga kulukumba yeah yi nga tlangiku ka Munghana mara nghoma leyi a swi ta yi kona ni kombela u Ya Maya Ben Mayingani. a hi tekeni ni kombela u choose Wa nghoma liya no kun'wana na kun'wana hambi yi khwiti hambi No, yi swo- pikanto hambi yi polo ya bangoma liya Yeah. Ni kombela u choose ne so mi fela njhani ka ku tinsimu ku fanele ku tekiwa mi kuma ku simu a yi submitiwa nghoma liya ka Munghana Lonene why yi nga ku ri submitiwa ku ri va yi tlanga why yi nga a submitiwa ni swi tivi so n'wina Okay, yi mani mi fela nga ri mi fela Swi nga endle- Sweswo a swi swi nga endleka swa ku ri na dustbin yi nga na vito ra artist. no sweswo a swi ri swa khale leswiya swa ku tinsimu vanhu va ti-isolata ti-artist a ti na ku ti-isolata I know va ti-isolata va nga submit tinsimu ka rito va ku mina na swi tiva ku ri ni ti phusha so ma swi vona ne sweswi recently leswi nga swi vona na tinsimu hinkwato leti ku le ku ciniweni hi tona ti le ku tlangeni ka Munghana Lonene Ya. tinsimu hinkwato leti ku nga tona ti dominataku na le a mitlangwini na le tithavheni kwihi se ti le ku tlangeni ka Munghana Lonene a swa ha fani na khale hambi ni to khale a va la tinsimu ta message ngopfu or a ta yini sweswi a va no ha kheti ngopfu hikwalaho khala va khola ku na munhu un'wana a tirha ku Khala va khola. a va khola khale ku na munhu un'wana a va tirha khala va khola. a va khola khale episode number 64 mi ya yi vona ne ta swo khala va khola ku na artist leyi nga humesa album hi Mashava ne even then yi ya yi submit hi Mashaka even then va ku no a hi nge yi teki mhaku a yi masteriwanga ka ximunhu ta xo karhi ya mi ya cheka a yi masterangi ka Gaza Bosch example Yeah. even ah then no even then vanhu la u nga master and so even then vanhu lava va suka va tlhelela kaya a va yangi masterini va fika va cinca disc cover
vatsaku Va i-master yeah engineered by munhu luya. i va tlherisi It's the very same product. Va tlherisela hala ne. Even though yi tlangiwa. Mara se a yi nga yingiseliwangi na le ku sunguleni. A vula ku va na swo munhu fana loyi sweswo kumbe ku na dustbin na dustbin nga tsala vito ra artist. swo fana na sweswo a ni swi tivi because it's too deep swi le ndzeni ngopfu mara hi lowa murhi wa mukhuhlwana mara ne lexi ni nga xi vulaku me i ku mina ever since ni sungula I was a nobody a ni yo ti chayela ni ti mastera and everything ku tsaliwe na ku mastered by Mbanyeni ni nga ri nchumu ni rhumela CD yi fika yi tlanga and a ni nga ti nchumu I think loko a ndzhaku loko ta sungula ku tlanga ho May vanhu va ka Munghana ni nga ni va tivile hi November ka ti-award hikuva nga fika hi xotana va ka a ku Mbanyeni loko hi ta vo Mukhalabye a ni va twi that the way ngoma liya yi valaka ko a ku hi ta vona Mukhalabye so imagine yi tlange nkarhi wo leha njhani ni kha ni nga tivi munhu ka Munghana na ni va hi tiva na hi ti-award loko se hi kha hi xewetana va ku a ku hi ta vo Mukhalabye kosi Mukhalabye na ma swi vona so hi sweswo so that's why ni ku vuya ka leya ku ni titwa njhani loko ku kombisi ni kombela chuza yi ta va yi kha yi phikizana na tinsimu tin'wana ni sure ku ni kombela chuza yi wela ka category leti nga ta tshika tinominetiwa this year ne because yi hume leti vhele la yi ta yi kha yi phikizana na ti-artist tin'wana nona nga tivi ku mini tanihi kona hikuva a ni swi tivi ku ni ta charismeri vanhu nga ta va tsakisa na a ni swi tivi because na mina na jampa malembe ni nga se nominetiwa swi ya hi ku nkarhi wolowo ni chayile so yi ta va yi kha yi phikizana na tinsimu tin'wana ende xin'wana nga xi dyondza ti-artist letiya ti nga henhla ne a henhla ka hina vo Mbanyeni va relaxa ngopfu va ti byele ku vona vanhu va le ku va rhandzeni ni ku byele ntiyiso ne vanhu va tsakisiwa hi ku cina lomu va cinaka koho risimu riya va ri chayisa loko ri xa mundzuku se va tibabalaza ti hela va nga se tlhela ebyaleni futhi va hleketa swa different a ka ha ri swilo leswi va swi hleketa to namadyambu ri ze ri ndla vusiku wa twisisa ku ni vula yini so vanhu lava rhandzaka music wa mina i vanhu lava va ku na loko ro chaya ka radio u ta humesa na foni ku ayi u ni votexisa lexi na ku twa loko va heta ku ve ri ku votiwa hi because I remember loko ku na post yin'wana a khakuliwa hi mina hi mhaka award liya ni nghene ni langusa ti-comment laha ni kuma ku a yi ra ma-thousand ya ti-comment post liya mara ku na vanhu vo tala ngopfu hayi lava ni va tivaku lava ni nga va tiviku va nga ku lweni ku no that song deserves hambiloko vanhu va loko lava ni nga va tiviku loko ni zama ku cheka ti-profile ta van'wana kuma ku munhu wa ko ve u le hezi view anti munhu u hezi view loko ni ku na cheka ku wa swi vona ni swi vona ku no i vanhu lava va yingiselaka ku na xin'wana ka xi realize wa ri wo page ra Munghana Lonene leri ka Facebook laha vanhu a va ri ku lweni ngopfu kona ni nga ku byela ku almost 70% ya vanhu lava nga va followa ku that page a radio yako a va yingiseli mara they follow that page ku loko ku postiwa nchumu va ta kota ku complaina hi xi lexi va nga xi twangi ku xi tirha njhani ka radio they follow the page they don't follow the radio itself a va ti nchumu leswi nga ka radio mara ka page va koho loko page ri posta va ku hi posta winner i posta winner ya hina hi le Mbanyeni va ku a hi n'wi tivi hi mhaka radio a va yingiseli va yingisela Facebook na TikTok and laha leti award letiya ti nga ta TikTok a ti ta Munghana Lonene I think mi vulavule hi ku lehisa swinene se mara impact leyi nga va na i yini impact leyi nga va kona after ku wina ti-awards i yini leswi mi nga hetelele swi humela handle ka n'wina or exposure thank you let's say to vo TikTok FM na vo Facebook FM na vo YouTube FM lava a mi nga ri kona mativa ini ku na swin'wana ni vulavule hi swo nyana before ni ta laha ma vona na mina tiyiso nga kona va nga ni biwa ka Munghana Lonene tiyiso lowu nga kona ne na mina before I win that award ne a ni na swo mihleketeni ku award like the way I vote kona ne a ni swi twa ku liya ya best male loko a yi wine Mr Post a ni hlamalanga a ni swi twa mi vanhu va mina nga va phushi ngopfu va yi voted that's why ku na tiyiso nyana ntenga swilo leswi mi weigh ti-options mi swi vona ku laha ni swi laha ni te loko va nga va ni komba lava nga vota kona because a ni ka I loko ku male I
u nga tsala ku mail 1 a ya va bayizisa se ni sungula ku hoy ni ta biwa mhaka va nga va tsala 1 a vota vakhalabya wa khegulu ma swi ku ta yini ma swi u nga upa a yo presa a one yi liya loko yi tsaliwe ka that paper leriya ya bayizisa ka pamphlet liya so even ni decide ku yini vanhu va mina va cincisa ni ku a hi voteni album E that's very simple yeah because laya ka hi ta biwa mhaka va nga vile ku tsale ka 1 ma yivo ivi hi ta album E so na loko liya ya mail va ku Mr Post a ndzangi ni hlamala mara the way I vote kona ka album E ne ambilwini ya mina a ni swi tiva ku liya award hi winile mara ni na problem yo ni twi ku award ta xavisiwa a yi kuma award ya leyiwani ku n'wina a munhu wo xava n'wina like loko na loko ni tshamile ni nga mi kumbe komba va ka va nga swi tivi ku swi ni nga xavisiwa mi komba kwini ti-chats ta mina ne ni nga mi komba ti-chats ta mina ta WhatsApp moment before ni vitaniwe na lava ni kha ni chatana un'we a kha ku hey phela ni langutisi live no khani ku wo langutisavu hi nge xikhandziyi xiteji lexiya va swi yeah loko ku na n'wana vo xinepe xa milana a ni ve xikipe xin'wana so a ni nga mbalangi kahle why ni fike karhi ni fika ni ku na tlela movheni se ni hlula leswi a ni mbele ni ku ai ni ta khonyenisa ni mbala xikipa lexiya loko se ni ya ku papa ni nghena laha ni kuma ku swi la ku sungula ivi ni nga ha tlheleni ni ambala kahle wait mara embanyele yima ni nga ha tlheli yima ni nga ha tlheleni ni ambala kahle ivi man flow yi Hey, ku kuna va kambina debating question. yi ku kambina we wa nga mbalangi kahle na ta veka point leyi man flow yi ku wa nga mbala wa ti mbala xikipa so na yale na yi khomele wa va vutisa se ni ku i man flow mawuta man flow hi ku laya vanhu vo tala va ti suti phela ti-nominees se ni ku swa fara hi nge xikhandziyi stage lexiya no ti vonela ceremony na mina yi hela ni ta kaya embanyele mara mixoko a ku na munhu un'wana mi n'wi tivaka le xiphazeni a pfakawo Hamo hi nyika direction ntsena. direction cause That's what mahlweni. la ku humesa album mina swi lava ku n'wi tiva munhu luya because loko a ni n'wi tiva ne loko a ni n'wi tiva munhu luya a ni ta kota ku at least ni relaxanyana ni kota ku kuma sagwadi leyi a ni relaxile va swi ta ku why ni vutisa swilo leswi ne mina swo ku last week ne mhaka liya ya van'wani vo ka va nga nominatiwanga mara va hetelela va khandziya stage a ni yi twisisi mhaka liya mina leswiya it's ene leswi va nga swi hlamuserisa swona manager ne ku halaya ka OB van a ku interviewa loyi a fane a winile a So vutisa ku u titwa njhani ivi ya ku a tlha a khensa na lava khensa ku manager ku vuwa marito ma manager yi ku a khensa na vatswari a nga winangi ene cheke a tsa wini na nga nominatiwanga. a nga winangi mara cheke tsa lu yena a interviewiwa mara stagini ku vitaniwa vanhu van'wanyana ku va ta khandziya stage lava nga khandziya stage no nominatiwa va nominatiwanga and lava khandziya stage ne va tirhi khensa ku voteriwa mara va nga ri kona category vonani ka yaleyo se va voteliwe njhani vonani a ni tivi yaleyo ku endli njhani ne mara me hi ku twisisa ka mina ni hleketa ku no twisisa ka mina a ni n'wi mi represent gaza la se ni ku gaza yi nga ni dlayi la me hi ku twisisa ka mina ni hleketa ku a ni loko munhu a huwelela a ku la a nga wina ku ta munhu a envelope I think that person u teke envelope ya wrong la no hleketisa sweswo mara yi va envelope ya rhongo njhani vanhu va nga ri kona a phakati ka tinominati Ni sure ku question leti Mbanyele va nge ti answer ne. The only thing lexi lava ku xi twisisa ne i ku loko mo tsundzuka ku na Miss World or something. Steve Harvey u tshama a endla mistake. Miss Universe. Yeah, a vitaniwa wrong. Endla mistake ne. Same time. He had to correct the mistake. Yeah. amen Steve Harvey amen kolo a ngo ko America Come screen. okay no mi ka le ni sorry sweswo swi too deep and Steve like na ku va awe ku endleke sweswo mi a ni nga swi tivi ne ni na swi vona loko kha ku vulavula swona na n'wina na loko mi kha vulavula swona recently yeah ni na swi vo kwala ntle na mi sala mbala na hela ni n'wi hlamula a ni sendela clip yin'wanyana clip liya loko yi fika laya kokwalaya ku rilisaka yi fiki va na hasahasa yin'wana ni zambilwini ya mina because mina ni try technology every day ni zambilwini ya mina ku no xilo xi editiwile mara swi ni vava ndzhani landza original endzeni ka liya ka munghana na yena so ni fika ni kuma ku okay yi straight a va nga ri koho me ta ku vula swin'wana sweswi mi ri mi tirha technology mi ringiti tivote mi ringiti phone
Mara okay, mina na question ne. I come manager course mashaka ka episode leya. I nga ri vutisa xivutiso xa manager course. No. Leswi no la ku tiyisisa mhaka ya manager course. So le manager course ne betir ka XMA 19 a ku ri na award yin'we. Loko munhu a wina ne a nyikiwa yona a huma a yi siya laha loko una un'wana a nyikiwa the very same. Even then loko se awards ti herini ku endliwa tin'wana ti-awards ta vanhu ne va famba va kha va phakiwa hambi u tshama bush vadirayivha va bush va ku nyika award hambi u tshama siku se ya n'wi fikirini. No, that's why Gaza ho mislead them. That's why kuma ku community nga ku dlaya nga mi dlaya ka nga loya nkoka wena ko vula munhu un'we ntsena mi nga dlayiwa va nga loya nkoka na wena. No, va hi sendela ti-message va ku se yi kona. Ni nga byela n'wana n'wana loyi a nga tshuka a hundzile Polokwane a ni tekela yona. The reason a ni ti fanele ti tsariwa leswi ti tsariwaka so swi vula ku loko ni ya ku wineni laha kumbe a va nga swi tivi ku mi ni nga wini a yi nga ta ta yi tsariwi because i tirha ni ku yi tsala laha. So hi leswi nga swi twisisa swona mina ku reason i ku yi fanele ya ku tsaliweni leswi yi nga tsariwa swona. A swi fanele xo huma xi ku i tirha na ku teka ma swi vona. Yeah. Se ni twisisa swi ku xa ku tsaliweni. Sikomba ku aba n'wi tshembi munhu loyi a endlaka ti-awards va ka mi nga lonene. Ta ku why? Hi mhaka ku loko ku ri ku na ti-awards ne obvious hi siku ra ntirho va swi ta ku laha ku wini mani laha ku wini mani laha ku wini mani laka a va ta va n'wi byeleni private event ku ka album of the year tsala ku Mbanyela. So va swi ta ku ta n'wi fonela ku Mbanyela va ni byele ku hayi album of the year ya n'wina then a ni hleketa ku mina a va n'wi tshembi munhu liya. Mara mina reason ya mina ni twa ka ku ri yona ya ku yi fa ya tsaliwa. Mara mina xivutiso xa mina ntonge mtseza mi ni hlamula ku i yini impact leyi yi nga va kona ka n'wina as an artist after mi wini ka Munghana Lonene. Ti-events se mabukiwa exposure se sweswiya. Exposure ne yi khupukile ndlela n'wana kulukumba ngo because especially kwala ka ku luiwa laha ka ku luwa hi mina almost not na loko nga ri the whole Gaza mara most ya Gaza siya swi ta ku na Mbanyela ma swi twisisa ne ti-events ya ti hindanyana letiya ta before le ndzhaku le so hi swona ni nga vulaka swo ku impact kona and swin'wana swi nga cinca swo ku hambi ni kha ni famba ka pfa kotlanisa munhu wo ka ni nga n'wi tiva Mbanyela maswona kun'wana munhu kuma ku kha ni n'wi tiva because mina munhu wo ni tumbela ngopfu hi vumbanyela lebyi bya mina ne so na munhu un'wana kuma ku i kha ni n'wi tiva mara a nga swi tivi ku mi Mbanyela wa koho a fika ku humelela ku hayi but ka swi n'wi Mbanyela ni vona masiku hikwala swi endle ku vanhu vo tala va sungula ku ni tekela nhlokweni and i tala xivutiso xa kahle. I mgobhozi laha vutisa a nga tshembiwi mgobhozi. Ni la ku cheka ku va ka Munghana Lonene va veke va swi tiva ku ya wina man award loko loko hi siku ra ti-award va veke va swi tiva ku ta wina man award. Ai mina ni hleketa ku va nga swi tivi because ku va ku ri na committee ya kona a hi nge example ku na muhaxi wo karhi loyi mara a nga ri koka committee ni hleketa ku maybe va nga swi tivi ku ya wina mani no hleketa ni swi tivi because a ni tirhi na vona exactly laha mara loko ku ri ku a ni xongo mara committee la nga ku i consista na vanhu vo ka va nga ri va ka Munghana Lonene sweswo taniya a ni swi tivi mara ingaku swi fana na sweswo so loko u nga ri koka committee ni hleketa ku va nga swi tivi ku wini va mani. Okay, baka hina ni vuleni ku loko hi le preview ne episode leyiwani yi ta kusuka preview so ku na vanhu vo talatala ngopfu endzhaku ka tikhamera so loko ku na tin'wana question ta khatsiwa ka vanhu va tiki vo mahi lava nga ta va ta hi joyina namuntlha xivutiso okay tshungu xa hanyana a mi na xivutiso tshungu okay mina na xivutiso yi nghenini mali ya lembe leri nga hela ende mali muni yi ta vhota hi matimba next this year. Ni la ku phijiwa la ni la ku phijiwa la swa mali no hleketa ku kumbe ni nga swi vulavuli hikuva ni nga huma ni phijiwa la handle la ni se mi ti pfalaparile kambe ku se u na yona kumbe loko ni ku a ri na yona sweswi me ni yimelela ku u te ta nghena rini mi ta ni phiji. Okay hayi
tshamiseke tshungu hey mi le ku yimiseni xivutiso nga vutisa ne Mbanyela after loko mi wina award leyi ku nga mi nga ri ready hi yona mi ya titwa njhani loko va kha va mi hlasela vanhu va ku njhani mi yi winini do you feel ku ri ma yi deserve award leyi mi nga yi wina na mi award liya hi mhaka ya ka mi nga nonena yi deserve because i tshino ti chaka mi nga nonena hi ku nina swi realize hi nexe ku vanhu lava rilaku hi lava va nga valandzeleli va TikTok na YouTube a hi lava nga valandzeleli va mi nga nonena so a swi ni vavisanga ku van'wana a va ndla no swi vula straight laha vo tala ti-comment to tala va vula straight ku ya mara why ku a hi se yi vonile ka TikTok ngoma SABC na TikTok is not the same company Munghana Lonene yi fele swi swi endlisaka swona loko swi ta ka ti-award kumbe leswi mina nga tala maybe ka hina Matsonga Machangani hi ku SABC na vukungundzwani n'wina mi twa ingaku va endla swilo swa vona hi ndlela ya kahle kumbe vukungundzwani byi kona sweswo swa ku va endla swa vo hi ndlela ya kahle xivutiso xexi xi ta twakala laha because loko ni yeah okay because mina swo tala ku va fe or va fe a ni nge vi na xone mara laha ka category leyi a ni ri ka yona mina ne laha a va ri fe ku 3 ti-vote na mina nhleketelelo ya n'we ya ku hi nga ku ni nge yi wini a ni ri na yona up until va ku Mbanyele ma swi tivisa ne a ni na yona mina ku award leswi nga ta yi xaviseli dyin'wana mara hina the way vanhu va mi a va vhoti kona a hi ri sure ku hi winile se loko a vo ka va nga yi winangi hi lera ro na n'wina mi ta ku yo xavisiwa loko a ni nga winangi sweswi ne a ni fanele ni kha ni ku va hisala va xavisi award liya mina oh so ndlondlo leyo xavisa na n'wini na yona mina yo vona a ni vula ku hi leswi swi nga tata gaza oh na n'wina se mi so mara va ni prove wrong hi leswi nga sa swona okay ma swi tivisa ku ri vula yini okay hi ku ya hi n'wini loko kha ku votiwa na n'wina mi ti votelini ya ti-artist hinkwato va na ti-sponsors hambi ntori nga vula mavito hambi va lava kulukumba ta n'wini na n'wini na valandzeri va n'wini ku ya hi ti-vote ma yi deserve award okay tivoti ta hina yi nga heli mara ku na munhu un'wana i nga ri u na vuxokoxoko bya swilo leswiwani ta nga laisa hi nkomo manflo mi vutisi Mbanyele ku why va nga mbalanga kahle loko va ha ri movheni a mi swi tiva va ta khandziya xiteji mara hi ta mi rhamba siku rin'wana hi ta mi rhamba siku rin'wana ta mi ta hi wata a ri vula hi mhaka yini wata a va vula hi mhaka yini a va vula hi mhaka ku a ni mbala xikipa ya xin'wana mani xi hluvuleli ku hi ku lata tlela movheni until ku sungula ceremony a na hatisinyana ivi loko ni ta ni nghenini kuma ku sunguleni loloha ku tlhele movheni ya mbala kahle wa swo so a va vula hi mhaka ku no timbalela yona byi teka swin'wana na rikipanya rin'wanyana se ni ku hayi va ku futhi it's not like yi sungula exactly ka ku wa nga mbalanga kahle a ho va na discussion kwalaho so va dina va ku va tlhela va ka hi swin'wana va ta ku hlamarisa wena ma swi va and remember a ni nominatiwe na vona na vona a va nga ta tsakisiwa hikuva ku mi va tsakisiwa a ku wini mina a ho tivalaleva ka ku swin'wana u ta hlamala u tikuma u winile wena ma swi va it's not like a va ku na swi tiva u winile va nga ti winisangi vona ku va swi tiva ku na xivutiso xin'wana no va na tshungu a hi le ku mi attack-eni mina na co-host lawa va ku tshungu ne vula ku tiva tshungu okay tshungu Jojo u vutisi hi ta award leya ku cincanisaniwa hi yona loko nghena loyi nyikiwa loyi ngheniwa loyi ku nyikiwa na loyi ende n'we mi ri va ha ku mi fonela va ku loyi n'wana na n'wana wa kusuhani na polokwane a mi collectela yona ani se mi vula ku i ntiyiso leswaswo a ku ri na liya ku cincaniwa hi yona siku leriya ni hlamule ku reason ni vone nga ku yini and a no swi tiva ku a tiraka munghana lonene tiva ku ma pfumela ku hi swona leswi a swi endliwa na laya ku cincaniwa hi award yin'we siku leriya the main reason leyi mina ni vona ku nga vona leyi mina ni vona ku ri hayi leyi nga yona leyi mina ni vona ku nga ku hi yona i ku yi fanele yi tsaliwa ene loko yi ta yi tsaliwa already swi lava ku va swi tivi hi nkarhi munhu ku mi ni nga wini va swi tivi tolweni mara swi vula ku ava advanced tshama mi swi vona a bolweni loko ku winiwa cup yi tsaleriwa kwalaya
tolo kora. kwala stadium swi vula ku bona va n'wina mi right bona va advanced ene swi nge teki va nga swi tivi ku va ta wina cause ti-vote ti sendiwini ku sweswiwani ti famba so Ti-sendiwile? ivo mani kasi ti-vote ti hlayela kwalaya No. Va vona mina tivhoti ta hina a ku na munhu a no nga tiva n'wana mara mina a ku na munhu a nga sende tivhoti ku tingana no ni vulava ka Munghana Lonene ti-auditors ti ta va ti senderiwa ku ka va va Munghana sendelini Lonene okay Va va kha va swi problem ni pfani vutswana shaka Munghana Lonene ndza ri swi tivi a ni ku vulava ka Munghana Lonene pfani vutswana shaka Munghana Lonene ndza ri swi tivi leswi embanyele mina ta mi khoma kahle mina I believe this is an answer to this question ne munhu loyi a nga nyikiwa tender kumbe gig award a nga tshembi a va n'wi tshembi ku va n'wi byela ku ri okay best song of the year i ya Khosa na Waka Timba Sisters ku a yi tsala laya ku va a nga fonela Khosa va ku Khosa mi va ready mi winini so kahle hi ku ya hi mina ne kuna kulukumba n'wana a nga ta few days ago few episodes ago aku I think a ri ka timenemene ni ku supplier i yin'we ene na sweswi ka ha tlhelela yo every time so leswi vula ku na xiphaza xa ti-awards na xiphaza xa ti-supply yeah hi mukhuva wun'wana kahle ku munhu a nge le ku delivereni mara wa ya deliver futhi loko mo cheka ne na media le ani hlaseli munhu a hi compareni ti-metro na music na Munghana Lonene na ku vula vito leriya mhaku va ni correctini ai ron we vutisa swin'wana we van'wana va ve ri ximala I comparing those two things ne hi nga vula ku ve a va kumi budget yo fana va yi hlamuli kahle va kuma a jog ya free from municipal that's why tshama ti ri a Nkowa and all those things mara there is a budget for those things twisanyana hayi andlela stadium van'wana va ta performa hi tilumba a ni vuli munhu mara hi nga vi na theme a hi na theme ku tanani mbele so please wear black or please wear like this so that swi va elegant ku avoid lumba ya tala na ritshuri a stadium no swona vhela swi twa ni komi tender document ya ti-exma ya last year ne okay before i hlaya ne ni ta zama ku kombisa ngopfu ku sweswi wo vala hi ti-award a swa ha tika mina ne va ka Munghana Lonene mi a xi twa ximbilwani xa yo mi nga jikeli mbanyele tika mina mi nga jikeli mbanyele mi ku mbanyele a xi vheli ane mina swivutiso leswi a mi ni vutisa swoho swo fambela na award ya mi swi hlamurile hlamulile kahle ngopfu loko hi vuya laha ka ti-trophy laha ne question ya ti-trophy yi very ku na vuvegi nyana swi hlangana nyana cause ka 3.1 ne yi hlamusela ku ka ti-trophies and certificates yi ri ku na laha yi ngo the trophies should have winners names engraved on them ivi yi nga hlamuseli ku rini se leswi va nga swi hlamusela laya ku nga ku ri the reason but then the question is swi tsandza yini ku endla leswi endliwaka ka bolo ne a bolweni loko hi wina game immediately na camera yi va yi ka yi kombeta ku ri no va tsala se ku wini Barcelona i ma tsandzaka ku tsala ku mbanyele kwala swi nge tsani ku tsala swi nge tsandzwi sweswo and xo engrave xo fana pen so a ku zi ku ri xi xo tika kumbe va chaku xivango xa n'we xi lehe ngopfu mbanyele swa fana xa ha ta va kona at the end of the day so swin'wana loko ku ve ku tirhisiwa trophy yin'we for ntlangu luwa and then it's a very big celebration at the end of the day loko za ku huma tender document that means it's well planned and then it's well funded ne va vekelini mali aside ne but then ha fane hi kuma someone from
munghana wa hina From ta ta hi within. hlamusela kahle From within. Okay, hey, va ka munghana lonene va ta za va hi fone kunene va ku hi kombe mi ma ku vulavula hi munghana lonene. Ava ti- nambara hi leyi nga laha hansi Leyi nga laha va nga ta- va nga hi hansi. Vonani, Hi maxaka leswi humesaka album ke. nambara hi leyi nga laha hansi So hi nga dyela ngopfu ka timhaka ta ti-album ne Yeah. ta ti-awards. Mbanyele mi ni lava ku mi vutisa swin'wana ni xave misava ka n'wina mi ta hile ka n'wina a yi fikangi. a mi xave ka mamunhu wa koho exactly Oh, ni xave a ni hi twa ku le ka Jojo Yingwani. vona mi xave ka kokwani kumbe Xave ka mi kokwani. ka kokwani A yi fikangi. a mi hakelela yini mali mi yi nga se No Hi ku bula. kokwani ma swi tiva ku i munhu wa No bula a ni la ku advertise bindzu ra kokwani. Loko u ri hala ka mhinga u lava misava ti hlanganisi na kokwani Mbanjela laya va ta ku nyika misava. On that note ne kuna merchandise la ka Changani Gang u kona hi lowani lawani loko mu lava fana nambara leyi nga laha hansi la mi order mafoni mi xa mi WhatsApp mi order ku mi lava jersey mi xa mi lava xikipa mbala mi saseka mi fana na van'wani vanhu va representa gaza so ku ya mahlweni ne ntimi ku swa hi vala hi music wa n'wi sweswi Yeah. ntimi ku mo ti chayela mi ti masterela ni na swilo hinkwaswo so ni lava ku tiva ku ri mina ndhawu leyi mi endlelaka ka yona mi tirhela ka munhu kumbexani mina ndhawu ya n'wina na loko ku ri ku mina ndhawu ya n'wina sweswi a ku ri ku neni ka timpfula a swi thoneliwangi swipikara na okay mina na ndhawu ya mina ne nina mavona hinkwenu xo ma ku tiva a bara rank taxi rank renki liya ni ma ku yi tiyi ngopfu so a henhla yi na ti-office renki liya so na office kwalaya kulukumba so khandiya switepisi mi ya henhla everything setiwe kwalayani na sound yikulu yo ndza na gigi kona kwala phakati mara a ni harisi ni endla swa charity yo and then na swo recorda kwala studio setup kwalaya so i office leyi ni yi rentaku yi nga a bara taxi rank aka muako wala wa rank na loko munhu a ta studio na parking ya yi safe because u fona na ti-taxi kwalaya va safe kahle everything okay kuna nhwena nga mi nga n'wi tshava mbilu ne a kerekeni malembe ndzhaku ma nghena kereke a kerekeni ya so ni lava ku tiva ku machayachayani na hi yena a nga ni kombisa timhaka ta leswaku n'wina ne mi munhu loyi I think ti-drum mi tshama mi ti chaya no swichayachayani mina ne ni sungule ti-drums ni chaya na bass guitar no ti-drums a ni ti chaya ka bende yin'wana ku sungula va kun'wana xeni mega queens ya khale ivi ni ti chaya na le kerekeni ni chaya na bass guitar ivi loko ni ta va ni tluleli ka keyboard ni fika ni swi vona no kahle a ni ta lahawani a ni nga halaya kun'wana halaya mara loko ko va na emergency ya ku ku fanele ku chayiwa ti-drums ni nga ti teka ni chaya za a fika luya wo chaya ti-drums so lexi ni lava ku vula xona timhaka ta ku tanihi ku mi na studio ne mi humesela vanhu va njhani i xigaza ntsena kumbexana loko munhu a kota gospel kumbexana un'wana na un'wana wa amukerekini ma outsource na recently ni le ku humeseni ka mbaqanga u ta mbaqanga on that note ne la ku mi tshunxa Mbanyele i niga ro sungula ri nga suka ka hip hop ri ta xigazini a hi tona leto sweswi i niga ro sungula ri nga suka Hey guys, ne? Blind swilo leswiya. Like na sweswi on my spare time loko ni tshavini a ni tlanga music wa xigaza like Ba hip hop. ni tlanga Yeah, man. rap. Ikombe mi bela nyana. I'm rhyme Ikombe ba hi rhymela nyana katsongo. changani gang vhesi yin'we Vesi yin'we ntsena. Ikombela vesi yin'we ntsena. You know. And then the way Andrew Sona, do you remember wa ngena xikolo hi Mgombozi? Kuna hi le beat yingisela ni No, Matu ma ngena xikolo a ku na lexi xin'wana lexa echo xa ku nobody wanna see us together but a xi mikisina xichangana xa ku kambani vileli mina because I got you. Hi mina ni yimbele xin'wana lexa na swi kota technical na swi kota ku susa munhu a nga yimbelela hi yimbelela swin'we ni yimbele na yena ni susa kun'wana ni faka swa mina ni kota ku yimbelela hi va swin'we xingoma lexi a xi trenda nyana so mani xi endlile
No maningo nasema tupedo, amitupedo now. So and hip hop. I just moved from hip hop. Nako maka nizini la kupfuniwa hi Matswebe Muda hi ku release swa hip hop. A nga tolwana mara atakusuhi na la ka hina. Ka van'wana a va suka kwala ka kona ta tshama la ka hina a tanyana la. So ni kuma chance ya ku vala na hina misalo ya Matswebe Muda. Se ni ku komba ku pfuniwa man misalo ko leswi anti chu loko a ku ri xigaza anta ku pfuna. Ivi siku rin'wana loko tshame na mini reconsider loko ni ku endla risimu ra xigaza ni ku hambi sweswi a nga heta lova a nga ni pfunangi anyway. So swi vula ku sweswi ka Gaza nhlamulo va yi kumini cause sweswi ku na hoyo ku na vanhu vo tala va sukaka la ka hip hop va ya ka xigaza. So swi vula ku ma swi tiva ku originality. Hi mina nga sungula na swona sweswo. No, kai ku pfaleni ne. La ku tiva ku na swin'wana swi nge le ku teni what's coming ka vutomi bya n'wina. Okay. Ku na album nge le ku teni mi hosta yini kwihi ta kota ku va hi ri kona. Album yi le ku teni. Ni le ku planeni swo tala na mali ya that award omone mzi a se fika mara ta fika ba ntsalile. Mali ya ti-award ta lembe leri nga hela a yi se fika. No, sweswo. So already I've got na plan na mali ya mina na ta membela I mali ya vanhu va nga yi teka va kha va endla ku ni wina va vota so Swi ri n'wina misala na trophy ntsena. swi unfair ku mina ni teka timali ta n'wina a mi kha mi ni pfuna ni ti dya ndlela leyi so ku na donation plan leyi ni nga na yona ni ta xuta na ti-video na swinepe mi ta swi vona because ni nge teki mali yo taniya ni hi voting ngopfu hi voting ngopfu eSishangani gang. I vanhu va nga hlengeleta mali liya I mean. Yeah, so loko mi lava hi mi kuma kwini ti-socials ta n'wina. Okay, mina lava ka Facebook I Mbanyelwa Ntlambi. Hi mina ni sungule swo tala ngopfu. Hi mina nga sungula ku suka ka hip hop ka xigaza. Hi mina nga sungula ku tsaku swiyinini wa Ntlambi. Okay. Loko mbo ku tsaletele mali wa Ntlambi hayi. Hi mina nga sungula ntsala swiyinini wa Ntlambi khale ngopfu. Loko ni nghena ka Facebook my account was Mbanyelwa Ntlambi. Hi Facebook le TikTok na yona I Mbanyelwa Ntlambi. X Twitter @Mbanyele hi mina. na Instagram. Instagram na yona I Mbanyelwa Ntlambi ande ku tirhiseni ngopfu mara I Mbanyelwa Ntlambi. And then email ya mina mbanyele@gmail.com. Mbanyele. And then outside of music Sure, ku n'wina I leswi mi swi endlaka. Outside of music ni tirha. Okay. Kuna la ni pfukela kona na tirha. Okay. And then loko ni chayisa hi kona ku na vona swa music cause la ni tirha ko mina ni nghena mpundzu tlhela ni chayisa na mpundzu so na nkarhi hinkwawo wa studio double kwao so ni nghena na mpundzu futhi roma 10-11 na chayisa even and then ni tirha 3 minutes away from my studio. Yeah, so yeah swi ndlela leyo na pfuka ni ya ku tirheni ni na swin'wana swi endlaku leswi ni ngheniselaku mali. Okay. Mara so I'm tshembelanga ka ti-awards. yeah award yon khija ikhoma I'm tshembelanga yo maso. No Mashaka. Aye, Mashaka. Mina se kahle swa mi tshamisekise. Yeah. Sen kahle. Semi right ne. And vanhu ne anta kombela vanhu cause swilo swiso hambiloko mi nga yingiseli Munghana Lonene because vanhu lava ri la ku ta loko a nga yingiseli Munghana Lonene anta ku hambiloko ri ku a mi yingiseli Munghana Lonene loko ti-artist ta hina ti nominatiwa guys a hi ti votele mi ta swa swi ta famba kahle ngopfu hambiloko swi ta ku Munghana Lonene a wu yi favor wa yi zonda hi ku a va vulavuli swilo leswi lavaka swona a va chayisa swilo leti ti lavaka A swi ta hunguta na ku va mara loko ti-artist ta hina ti nominatiwa ne va hi ti-vote. a hi ti voteleni a swi bohini ku vota a swi bohini u va yingiseli radio hambi u nga yi lavi. Teka foni ya wena u vota loko u loloha ku vota fana na mina a ni na team la ku ri yo a yi tirha ku vota loko ku na vanhu lava nge va supply ti-airtime. Ma swi endla mi vota mi endla hayi ku mi ta ku yi xaviwi mani swi tivi ku yi xavisiwa mani award ala ta membela. Kwalaho ko vota hi khosa loko ri ku manipfumelela production. A hi voteni ne
ka Big Brother Mzansi kuna Nsuku i un'wana wa ka Gaza a hi n'wi voteleni ku va n'wi mara hlongoli va yi pfala hi Sunday George. yi pfala hi Sunday Va va humesa ku na lava humesiwaku hi Sunday. mara ye u ta sala ni hi la ta n'wi vhotela sweswi u ta sala wa sala Wa nga na ngomixavini ka brother. hi xavini BBM wa sala loko o kota ku sala ni mhaku hi n'wi voterini a yeni mahlweni hi n'wi votela un'wana wa hina cause loko se a vuya ne u ta tshama xitulweni lexi nga tshama Mbanyela hi ta n'wi vutisa ku ri njhani le ndlwini le ya ka Big Brother Maxaka mari na swin'wana hayi sana ha ri na nchumu amukela ku va mbuyini hi vuyile nakambe Mashaka before hi famba mi nga ni chayela mi munhu wo chaya tikatara ni kombela mi ni chayela hi nomonyana mi ri ni mi chayela swa ku yini katara mi ni chaye katara ni mi va chaya tikatara even then loko hi suka kona Mbanjele va ta ni bela ti-drums kwalaho kumbe va ta repa xikan'we Mbanyela ke singo va mbiri na hina ke sini ko ende swivutiso swa swihlamula leswi nga mi ni vutisa swi nga la mina leswi mi twisaka swona yeah hayi it's a safe a ku space ri mihleketo ya n'wina a yi nga ri ya hina a yi nga ri ya mi nga chavi ene hi na disclaimer kwala ka the channel Yeah. ke ngopfu loko mi fikini a ni swi tivi ku maybe mi lava ku byela swin'wana ka vaseketeri va n'wina ku kanjhani mara sweswi mi nga vula ku album yi le ku teni I think that's enough Yeah. na ku mi ta va endlela something mali ya mi a hi xava byala hi yinwa donation vanhu ku na n'wana ku swi lava u ta hi ta branyana no a hi tirhisa branya mgobos ku na vanhu va pfumalaka ku na vanhu va pfumalaka na ta hela hi ku dyela kwala ka no hi ta heta kwalawani tlhe va na n'wi futhi loko ku va na swin'wana swi humelaka vuton'wini bya n'wina mi hi khumba a ku ri episode number 65 a ti ri ku vuyeni this Changani gang famba na bungeni in hi sweswo sweswo